Brainwash Yamato. Yamato di brainwash. Kenapa tuh? Balik lagi ke taman ini. You're right. Bener, cola and soap. ヤマトさんは何か乗らないんですか？ヤマトさん？お兄ちゃん。 Let's go red that Ferris wheel. Wih, kosong gitu matanya Yamato. Kenapa nih dia? Dicuci otak sama siapa dia? Ini nggak ada di anime ya? Rata-rata yang di submission tuh nggak ada di ini ya. Save dulu. Kita bisa kesini nggak sih? Nggak bisa ya. Gue tahu ini keluar sih pasti. Cuman gue takut ada sesuatu guys di sini. Gue cek dulu. Map. Pasti map. Ujungnya mana nih? Lah anjing bisa kesini cok. Wah ini serius kesini cok. Wah jauh banget males ah. Sini anjir. Jauh banget. Padahal gue cuma ngetes doang sini bisa nggak. Gue kira di ujungnya map. Tidak taunya masih bisa lagi ke sono. Ya kita masuk aja ya. Sini ada tempat save deh kalau nggak salah. Nah, nggak ada apa-apa kan? Udah kita masuk. Please feel better Takeru. Thank you Sora. I believe sih. Ya I believe lah anjir. Cuman buat jaga-jaga guys. Baik lagi anjir. Fan Yamato. Maybe because I use his harmonica. Emang iya. Lucu sih jawabannya ini. Ya nambah. Tapi jawaban dia aneh anjir. Itu Yamato anjir. There he is, it's Yamato. Yamato wait. Kabur aja terus. Because of me, I always. Lu tuh harus pede lah. Gue nangis aja terus. Yamato mana BTW guys? Yamato guys. Yamato kemana nih? Cok. Pasti kesini sih. Nah ini dia. Stop it, stay away. I've never seen Yamato like this before. I've taken this child stronger. Siapa? Wah, Fademon anjir. No, my brother is kind and calm and very strong. Takeru, give back Yamato heart. Let's go. Takeru kita selamatin kakak lu. Lu guard aja ya.
Sumpah lu nggak kuat soalnya, nggak bisa berubah. Ini waktunya teman-teman lu beraksi bro. Lu support aja. Tenang, lu tetap gua anggap bertarung kok. Jangan sedih ya. Jangan sedih. Wah, tebel coy. Miss bro, are you gonna miss me? Diapain tuh? Di drain bro. 3 destroyer. 2000 bos. Nah ini waktu, aduh gua takut ya. Kan diincer kan. 3 destroyer. Shadow Wing. Lu heal deh. Duh, gua takut bukan ngincernya ke Patamon anjir, jelek banget. 3 destroyer. Lu heal kita bos. 3 heal ke lu aja. Lu makan nih Shadow Wing. 2 kali, 1 turn lagi lah. Sial gara-gara itu guys. Asik, akhirnya mengundang bonding ya. Gonna die. Jadi telur. Gila 32. Lebih tinggi daripada kakaknya kalau nggak salah. Tapi statnya lemah banget ya. I'm fine. 大丈夫だ。もうタケルもガブモンも怖くないよ。よかった。Yo ありがとう kata. なタケル。そうだ。 Ya dikasih dari kakaknya sendiri. Cure all. Ah, これはレーダモンが落としたのを拾っておいたんだ。もらっておこうぜ。 dapat rank up. ヤマトの強い心も取り戻したし。 Let's ride the roller coaster. 観覧車がい The い Ferris よ。 wheel good enough. ヤマトはどっちがいい？ Yes, do you prefer? と I'll excuse myself from both. どっち Ngaku も aja lu 遠慮して pengen お naik くよ apa udah cepetan, gak usah disembunyi-sembunyiin. So iya なん banget. だよヤマト。本当は怖がりなんじゃないか。 Takut dia ternyata. バカ野郎。 Dan bis itu Bakiro kata dia. 本当？意外な事実。もうやめてくれ。 Ya bete kure.